Yes, okay, okay. Declaration of faith is siya. This is using our authority. Ready? Read with me. The power in the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I have been redeemed. I have been rescued from the power of the enemy. Satan has no power over my life. I have been set free from his domain and translated to the kingdom of Jesus Christ. Because I walk in the light, the blood of Jesus Christ is cleansing me right now and continuously of all sins, wickedness. By the blood of Jesus, I have been justified, and God sees me as if I never sinned. Lord Jesus, thank you for your blood, because now it testifies on my behalf. It rebukes the dragon, the old serpent, demons and forces of the wickedness. The blood of Jesus itself rebukes oppression. It rebukes the curse. It rebukes anguish. And the evil is cast out of my home, of my ministry, out of my finances, out of my life, out of my family. Now, the power of Jesus Christ lives within me. Hallelujah. Atong ikat ang atong connection tali sa gahom sa kangit-ngit specific with the power, with the spirit of idolatry. Just repeat a prayer. In the name of Jesus, I pray that you will cleanse me from any iniquities. Gikan sa waynada nga kinabuhi, mga kasalanan nga akong napanunod, tali sa akong mga katigulangan, nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, nga nagyukbo sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga nililok ng larawan, ang bisan unsa nga dili maayo, nga epekto ni adto nga pagsimba, sa ngalan ni Kristo Jesus, akong giputol, og akong gitapos, og akong gidawat ang kagawasan gikan sa gahom sa kangitngit, pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga naghugas sa akong kasalanan og nagputol sa bisan unsa nga kasabutan tali sa gahom sa kangitngit. Akong gisalikway ang espiritu sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos og sa mga animismo, sa witchcraft og occultism. Akong gi-cut off sa akong kinabuhi. Og akong gisalikway ngani sa akong kinabuhi. Akong giabog o gigapos sa ngalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Diya sa inyong pagtindog karon, pwede inyong i-claim na pakigbatuki pinagi sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Music gamay sa kano, gamay ana wala music dito no. Hallelujah. Lord, we praise your name. Magsuking tagamay unya just in you receive the deliverance that comes from God. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus. Oh yes, hallelujah. Lord, we praise you.